Yakudopo watanganiza kama Mafhungo Tshivenda ka SABC 2. Sa tshipiḓa tsha ṅwedzi wa zwa vhuendi khethekanyo ya mafhungo fhano kha shoni ya lushaka ya SABC yo sedzesa kha tshumelo ya vhuendi ha zwidimela zwa luvhilo luhulu. Tshumelo iyi ya Gautrain ina miṅwaha ya 13 ihone hune ya kona u endedza vhaṋameli vha zwigidi zwa 32 nga ḓuvha. Tshumelo ya tshidimela tsha Gautrain i khou fhedza miṅwaha i swikaho 13 nahone yo shela mulenzhe vhukuma kha u fhungudza u ḓala ha vhuendi kha bada khulwane. Zwo ralo hu phala uri tshumelo iyi hono vha na mano a uri pfukele kha maṅwe mavundu. We've also made sure that our ticketing system, which most people probably do not know, is already fully integrated. You can use a Rea Vaya ticket here, you can use a Harambe ticket or an Arieng ticket here. You can even use a Movo and a MyCity card on the system here. But the best thing is you don't even need to bring a card. As long as you have a bank card, you will be able to, what do they call, to access the system. With the traffic that we experience every day, it has really helped me get to work a lot faster. Yeah, it's quite convenient. I use it every day, Monday to Friday, because I go to school Monday to Friday, and I really find it convenient and easy for me, faster to get to school. Zoraro chipiko chulwane kha uno ṅwaha siani ḽa vhuendi ndi u ṱuṱuwedza uri vhathu vha shumise tshumelo ya vhuendi ha nnyi na nnyi khathihi na tshumelo ya vhuendi ha musalauno. Vhadzulapo vha Thekwani South, Ndambo, Mbela, vunḓuni ḽa Mpumalanga vho ḓidzhenisa kha migwalabo yo bya phindulo malugana na thendela ya bada ya vhuponi uvho. Ava vhadzulapo vha ri vho siwa nnḓa musi hu tshi tholiwa vhathu kha thandela ya u vusuludza bada ya D2296 ine ya pfuka kha Ward 19 vhuponi ha Kanyamazane u livha kha vhuṅwe vhupo. Vhadzulapo ava vha khou bya uri na vhone vha vhe tshipiḓa tsha thandela iyi. Bada iyo vha yo thivhiwa nga mathela ane a khou duga khathihi na matombo nga miraḓo ya vhadzulapo vho sinyuwaho vha vhuponi ha Tshipembe ha Thekwani. Vha tshumelo ya ndanga vhuendi vha tshe vho vhea iṱo sa vhunga miraḓo ya vhadzulapo vha tshi khou vhila phindulo ya uri ndingane vho valelwa nga nnḓa kha thandela ya bada. Mapholisa navho vho kundula u langa vhadzulapo vhe vha vha tshi khou ita misumbedzo. Vhoramimoḓoro vho kombetshedzea u shumisa dziṅwe nḓila. Vhadzulapo vha pfa uri a si zwavhuḓi uri hu na thandela ine ya khou bvela phanḓa husina mudzulapo na muthihi o tholiwaho. We're blockading this road because we see a foul play here. There are political figures who are trying to monopolize the project. And as a community member, you see, as community members, we are not satisfied with this thing. Vhagwalabi vha khou dovha hafhu vha kwatiswa nga uri vha vho fulufhedziswa bada yo ṱanḓavhuwaho zwa zwino vho ḓivhadzwa uri i ḓo fhungudzwa. No, umgwaqo uvalwa mphakathi la. Ngenjongo lethi lo mgwaqo lo kune project lekhona lesuka Kanyamazane yawudlula boKharino yawudlula boKharino ihambe kaMadlisi. Yeah, so le project le iqale ngasekudzala chamkelikazi umphakathi bese waphatheka kabi ngale project ngoba ufile ngazuthi awusingcenye yale project. Zwichezo ralo mukhanselara wa Ward 19 vhuponi ha Kanyamazane vari ahuna phano kha thandela iyi ya bada ine ya khou bvela phanḓa. The resealing is limited to Ward 19, but it was not resealing per se. It was brought as a project to close the pothole that has been a problem around the MRTT area, the entrance of Kanyamazane, Ligazi, there by the robots, and also at Mkwenya Old College of Education. But because of discussion and agreement with the provincial department, we requested because of the age of the road. Kasi la zwikhala zwa u tholiwa mukhanselara vho vhudza vhadzulapo uri vha vhe nga nthihi u vhona uri vha vhuyeliwe kha thandela iyi. Muṅwe wa miraḓo mihulwane kha dzangano ḽa vhashumi vha masipala ḽa Samu ngei Tshwane o pfi o pandeliwa nga murahu ha u ṱumanywa na tshiwo tsha ufisiwa ha ḽilori ḽa u hwala mathukhwi henefho ḓoroboni ya Tshwane. Na ḓorobo wa Tshwane vho Silas Frank vho amba na vhoramafhungo malugana na tshiṱereke tsha vhashumi tshine tsha khou bvela phanḓa. Vha ri muofisiri uyu wa Samu zwi pfala vho shela mulenzhe musi hu tshi fisiwa ḽilori line ḽo fisiwa nga ḓuvha ḽa u 28 ḽa ṅwedzi wa Ṱhangule. Vha masipala wa Tshwane vha ri vho fara video ine ya khou ṱumanya vhaofisiri vha dzangano ḽa Samu na zwithu zwi re nnḓa ha mulayo. Vha ri goloi ya vhaofisiri yo vha yo vheiwa he vhugevhenga ha itea hone nahone yo vha i tshi endedza mavemu. Video evidence shows a group of people
being dropped off on the street. They then proceed to attack a waste truck and then to set it alight. Zwichezo ralo ne ḓorobo vho Brink vha ri vha khuvhiledziswa nga uri vhaofisiri vhe vha imiswa u shuma a vhathu fariwa naho vhuṱanzi ho ṋetshedzwa mapholisani. We only have to prove these matters on a balance of probabilities, and your vehicle is used in the commission of a crime and it's a crime against this local state. Vhadzana la SAMU vha khwanedza mavharivhari aya. SAMU has noted with great concern a statement issued by City of Tshwane Mayor today. In the statement, the Mayor makes serious allegations against the union and its leaders. SAMU General Secretary Mr. Dimsani Makagula has responded in saying that this is nothing but yet another desperate attempt by the Mayor and the city to tarnish the union's image. Vhaḓorobo vha ri ho no ṱhaselwa vhashumi dzigoloi na thembamveledziso kha tshiṱereke tshi siho mulayoni tsha vhashumi vha re nga fhasi ha dzangano ḽa SAMU. Mavhengele o no rengisa zwiḽiwa zwo bikiwaho zwa khovhe na maḓabula a khou shandukisa zwiḽiwa zwao na mitengo nga mulandu wo gonyela nṱha ha mutengo wa maḓabula. Mitengo ya maḓabula yo gonyela nṱha lwo kalulaho dzivhegeni dzi si gathi dzo fhiraho musi vhorabulasi vho livhana na mitengo ya nṱha ya u endedza zwibveledzwa zwavho khathihi na mitengo ya nṱha ya manyoro. Mavhengele manzhi ane a rengisa khovhe na maḓabula zwo bikiwaho a khou amba uri zwi ḓo konḓa u dzudza mitengo yavho i fhasi kha vharengi. Kana o tou hadzingwa kana o tou vhulumiswa, vhadzulapo vha fhano kha Afrika Tshipembe vha funa maḓabula. Zwo ḓi ralo zwi vhonala vhunzhi ha vhadzulapo vha tshi ḓo kundela u renga maḓabula. Khedzi ya maḓabula ine ya vha kilograma dza 10 yo vha i tshi ḓura rannda dza 49 ṅwaha wo fhelaho, zwi tshi tevhelwa tsela fhasi ya mitengo. Vhorabulasi vho ḓo fhungudza kubveledzele kwa maḓabula. Vha Potato SA vha ri dziṅwe khamphani khulwane dzo xelelwa nga masheleni musi vha tshi khou bveledza tshivhalo tshi re nṱha tsha maḓabula. This phase that we have will be a relatively, I want to say, short-lived phase because it is a transition time. Usually this time of the year there's a bit of a mismatch in terms of stock availability and product. But if you take last year at 41 Rand, I would estimate that we will see the end of the year out in nearly a doubling in that price. So towards 80 Rand a pocket on the fresh produce market. Vothabang Matumela vhane vha mulangi wa bindu la zwiḽiwa tshikolo bulasi tsha Soweto fhala Diepkloof vho thoma bindu ḽavho nga ṅwaha gidi ya 40 vha rengiswa zwiḽiwa zwine khazwo ha vhesa na maḓabula hune vha ri zwa zwino zwi khou vha konḓela u ita mbuyelo. Ṅwaha wo fhelaho saga ḽa maḓabula ḽo vha ḽi tshi ḓura mahu 3 a dzibondo nga kilograma dza 10 hune zwa zwino mutengo wo no gonya kavhili. We used to buy a bag of potato for like 60 rands. Now we're buying it for 144. So this is drastically reducing our profit or our livelihood as the business. The major driver of this is the lower volumes that farmers are delivering across various fresh produce markets in the country. And farmers are delivering less volume because of the poor harvest in some areas. And one can think of this as a consequence in part of load shedding that negatively affected the irrigation areas and the crop quality was affected negatively. Vhaḓivhi vha ri u gonyela nṱha ha mitengo ya maḓabula hu kha ḓi tou bvela phanḓa kha miṅwedzi mivhili i ḓaho na ṅwaha u ḓaho. Zwa zwino ri vha ḓisela vhupfiwa ha vhaṱaleli nga u gonya ha mutengo wa maḓabula. Vhupfiwa vhu tevhelaho ndi ha vhaṱaleli a si ha SABC. Nṋe ndi vhona a si mafhungo a vhuḓi na luthihi a u ḓo lavhelela u ḓo gonya hafhu wa mutengo wa maḓabula kavhili. Ndo sedza uri zwa zwino maḓabula a khou ḓuresa ende hu khou dzulela u gonya zwibveledzwa kana zwiḽiwa ngeno miholo ya vhathu yone i sa khou gonya. Ndi vhona a si mafhungo a vhuḓi na luthihi. Ndi sokou vhona nga ri tshiṅwe na tshiṅwe Afrika Tshipembe tshi khou ḓura ngauri vha tou sedza zwino khou gonya makumba u pfhi dziku dzi khou lwela mikushani makumba a khou ḓura a tsha wanala. Vha sedza futhi kha peṱirolo i khou bva u gonya vhege fhelaho zwino ndi sokou funga ri tshiṅwe na tshiṅwe tsha konadzea a zwi tsha ḓo ri mangadza hezwo zwithu ngori ndi vhona u nga ri muvhuso arali wa sa tou dzhenelela ngo hei shango ḽi ḓo ngwandamela. U amba ngoho mafhungo hayo a u gonya ha mitengo ya mazambani zwi khou vha zwithu zwi vhaisaho nga maanḓa nṋe ane nda vha na kubindu kuṱuku kwa u ita machips.
wa mangondi wana paketi ya mazamba nizo zvinhu ndisichakona isvikerera kubinduka nga kuchakotoima ndizvone vapotato vangapedza vachikochinyaleliwa vangapedza vachikomera murau vachikoluza ngauri potato ndi chinthu chine achidzorese chipinga chirapfu chizongochinyala zvikuru sanosedza uri ndi khalanguwa ya chilimo zva zvino rune achilengi usachinyala icho chinthu ndivona uri kavabvekazvo vatenda urekesana mutengo uyanga mbalambalo ntswa dza mbala bathu chibalo cha vadzulapo va la Africa Tshipembe chogonyera nthanga phesente dza 10,8 uhune chibalo cha vadzulapo va lino cha milioni dza 42,27 khambekenya mshimezo maramani mathaba mandamusi mwemeri wa Stats SA vundu la Limpopo vonthambireni mukwebo wobvisera khagala chima cha mbalombalo dza vadzulapo vundu la Limpopo mbalombalo dziko khwathisedza uri vunji ha vhathu va Limpopo ve va Limpopo nga 2011 ri tshi vho ya nga 2022 va siho vhono pfulutshela kha vundu la Gauteng zwine zwa sumbedza uri vundu la Limpopo liko ṱutsheliwa nga vhathu vha tshi ya u dzula kha vundu la Gauteng zwino havho vhane vha nga vho vha sia na vhone vha nga ita uri vhuhulwane ha muṱa nahone hu fhungudzee zwinga zwithu khamusi zwine nda nga ṱalutshedza zwone ndi zwa uri vhuponi ha Limpopo dzimbalombalo dzi khou sumbedza uri nga 2011 vhathu vhe vha sa koni u swikelela u vha na vhudavhidzani ha internet vha kha tshikalo tsha 75.7%. mbalombalo dza 2022 dzi khou sumbedza uri hetsho tshivhalo tsho tsela fhasi u ya kha 31.9% zwine zwa sumbedza uri ho vha na tshanduko khulwane u bva ṅwani wa 2011 u swika kha muṱa hoyu kha ṅwaha wa 2022. zwa zwino ri vha ḓisela mafhungo a zwa ikonomi hune rannda ya vhonala yo dzika musi i tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dolara ndi 18 rands 97 cents, bondo ndi 23 rands 18 cents, euro ndi 20 rands 1 cent, pula ndi 1 rand 37 cents. Mikovhe fhala JSE yo vhonala ifhasi. Kha zwibveledzwa musuku ndi $1,871, platinum ndi $870, oil ndi $87.44 nga fagi. matekwana kharimudira bresa nyimolo ya mucho ya matekwana ana musuku bonera mimoya ini ya kusuranga buhari palapendera shango ya bupatuba kotoba hapo rabona na konazi ya mashota anakopera pera ai wani mbure ine kubona ai wedi ne amanda bukuma musiri chikonya cha pala hayana na hono kubona mashota zikati akotoba hapo abikwa kharimudira bresa machero hone rito chali manga chumombe yote muzi chorosa nyimolo ya mucho ya machero kotoba hapo rabona ila mimoya kela ichikobutsura masiyando itana hone ai kubona chimka tuvona makolo utipao ya doba hapo ya pera muzishoro sapendera shango ya buvaduma na hone kutoba apura wonela mimuya kela ngakaduvua na hone una makole otibaho tingazo rikutsibudza vadzura pormate kwana namosi khabarere mvura tsenza kuperekedzwa nga madhumbu kutoba hapura vatsibudza na machero lichicha aiwa dzimvura idzo zitoba dzotopapudza dzine yamanda phala vunzuni la Limpopo tsana phala pulukwana kutoba hapura bona na mupiso ukalura hubukuma khari modili mona rirabese temperature tsamate kwana anamosi khari thomenga vunzo lashu langeno Gauteng kunero kubikero hone mucho wa bukuma doroboni Pretoria katsina na ngeno doroboni Johannesburg Springs atsana phala Procon Spirit na hone kubona umucho wa bukuma atsina na phala Vereeniging musichoro saphala doroboni Carletonville na hone kubona umucho wa bukuma karibu dirabela savuni la Limpopo la saphala doroboni Musina dunera kubona hone ai wazi temperature zoska phala ka 40 nga mupiso ukalula hubukuma pulukani ndi 34 mukopani ndi 37 bila ndi 35 tabazimi na hone rikubona umucho wa bukuma musichoro saphala Giyani na phala Burona hone na phala Pegasport kubona ai wana hone ndi mucho wa bukuma oni wakubikwa matikwana ana mosi muzaricha vunu la Mpumalanga na hone ndinora kubona pala doroboni ya Mbombela na tena pala Linbek ni mucho budu kuma na pala Mkhonto sikukuza hone aiwa tingaka dikonya zi temperature za Afrika pala ka 37 na tina Secunda na pala Standard 10 Emalahleni na Middelburg ni mucho budu kuma na kubikwa matikwana na mosi KwaZulu Natal na hone kubona aiwa pala Kokstad da pala ndinora kubona hone zipasi kuma zi temperature atina Pressure Space za konya za Afrika pala 23 musilichi chama chero musiricha vunu la Eastern Cape na hone kubona kakadwa na mavu na makore otibao
machero ni pezi ya temperature sa go dipala Makhanda East London Mthatha atsena pala Malitswai Western Cape oni dunia na hona rakobona aiwa hona khona tsena honi ya mashota sikati ananga kati phela pezi ya ngoto angaresa mucho ndo wa buti bukuma kari modi ya debura ka pone na hona rakobona pala tropina Pinkton rikola bela mucho wa buti bukuma machero lichichatse na pala Calvenia Springbok na pala Sutherland aiwa matikwa na msuna rupe ponyana na pala Carnarvon Kimberley na hona aiwa dizabu buti bukuma zi temperature muzuri chavundi la Free State rakobona mucho wa buti na hona uchikubika ngoto angareza kari modi la beresa na pala vundi la Northwest ule na hona rakobona mucho wa buti uchikubika matikwa na musi pala Mahike asina pala Tosca sangu na pala Freebeck Helino ndi komba kabe matikwa na bote